Ijambo intambara ya gatatu y'isi rikomeje kugaruka cyane mu magambo y'abategetsi bakomeye ku mpande ebyiri zihanganiye muri Ukraine, ndetse hari abasanga iyi ntambara ubundi yararangije gutangira uhereye igihe ibitero bidasanzwe by'Uburusiya muri Ukraine byagabwaga. Mu gihe muri OTAN nk'umuryango uri nyuma ya Ukraine hakomeje gukorwa ibiganiro bigaruka cyane ku ikoreshwa ry'intwaro kirimbuzi, Uburusiya bwo bwaburiye ku ntambara ya gatatu y'isi. Bivugwa yuko guhangana kweruye hagati y'Uburusiya na OTAN byaba ari akaga gakomeye cyane mu isi. Perezida w'Uburusiya yagaragaje uburyo Ukraine yahenze ubwenge Uburusiya bugakura ingabo zabwo ku nkengero za Kiev, ubundi Ukraine igatangira kwisuganya ibwisubiza. Ako gatego ngo niko kazibiye ibiganiro byose by'imishyikirano byari kuba hagati y'Uburusiya na Ukraine. Tubahaye ikaze kuri Gentil Gedeon Official. Niba ugira ibibazo byo kubabara umugongo, ibikanu mu mavi cyangwa se ukaba waragize ikibazo cya paralize ukaba utakibasha gukora siporo ndetse n'izindi ndwara zifata ingingo, humura kuko Genuine Kunga Therapy ari igisubizo cyo kuvura bene ibi bibazo mu gihe cy'ibyumweru 2 gusa ukaba ukize neza. Genuine Kunga ni abahanga bazobereye mu kwifashisha ubuvuzi bwa massage no kunga bijyanye n'igihe hifashishijwe tekinike mpuzamahanga. Sura iki kigo ku mashami yacyo ya Kimironko ndetse no ku Gishushu hafi y'akarere ka Gasabo bagukize mu gihe gito cyane usubirana ubuzima bwiza. Genuine Kunga Therapy, ubuzima bwawe ni inshingano zacu. Muri OTAN, umuryango w'ubufatanye bwa gisirikare no gutabarana mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, hakomeje ibiganiro bigaruka cyane ku kuryamira amajanja mu ikoreshwa ry'intwaro kirimbuzi. Ni ibiganiro by'ibanga rikomeye cyane biri gukorwa mu muhezo, aho hagaruka cyane ku migambi yafatwa mu gihe Uburusiya bwabo bukoresheje bene izi ntwaro kirimbuzi z'ubumara. Ntabwo bizwi neza icyo abategetsi b'igisirikare mu burengerazuba bw'isi bari kwigaho n'ibyo bari kwanzura. Gusa ikizwi neza nuko bari kwiga ku myiteguro ikarishye cyane y'igisirikare cyabo. Mu gihe imiryango n'amarido byose byegetseho mu byumba biri kuberamo izi nama, Uburusiya bwatanze umuburo kuri ibi ngibi. Buvuga yuko ibihugu biri kwivanga cyane byeruye mu makimbirane yo muri Ukraine. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarariye yuko byanze bikunze zigomba kurinda buri santimetero kare imwe ya territoire za OTAN. No kuvuga ibihugu binyamuryango by'uyu muryango w'ubufatanye mu bya gisirikare no gutabarana babona yuko Uburusiya bushobora kubatera ibitero. Abagize uyu muryango ku munsi wo kwa kane biyemeje ko bagiye gukora imyitozo ya gisirikare karahutaka y'intwaro kirimbuzi. Uburusiya bukirita mu gutwi byahise biburira ibyo bihugu yuko Ukraine niramuka ibyiyunzeho ikinjira muri uyu muryango ngo bizaba ari ibindi. Al Jazeera ivuga yuko aganira n'ikinyamakuru cyo mu Burusiya TASS, umunyamabanga wungirije mu kanama gakuru k'umutekano mu Burusiya Bwana Alexander Venetkov yaragize ati Kiev irabizi neza cyane yuko iramutse iteye intambwe imwe gusa yo kwinjira muri OTAN byaba bisobanuye yuko ibintu bifashe indi ntera bikagera ku ntambara ya gatatu y'isi. Intambwe nk'iyo y'ubwiyahuzi na OTAN ubwayo irayisobanukiwe neza izi cyakurikiraho. Mu biganiro bya gisirikare byabaye ku munsi wo kwa kane w'iki cyumweru muri OTAN, Minisitiri w'ingabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika General Lloyd Austin yaragize ati twiyemeje kurinda buri santimetero ya territoire za OTAN, nibiramuka bibayeho twebwe turiteguye. Aha niho rero yahise atangariza indi nkunga nshyashya kuri Ukraine igizwe na systeme z'ubwirinzi bwa misile mu kirere. Fabrice Ponthieu, umuyobozi w'ikigo cy'ubugenzuzi muri politike cya Rasmussen Global, yabwiye Al Jazeera yuko abanyamuryango ba OTAN bari kugerageza kuringaniza ubufasha bwabo kuri Ukraine, ariko bakabikora batarushijeho kuzambya ibintu nk'uko byari bisanzwe n'ubundi byarazambye. Uyu mugabo yagize ati icyo bari kugerageza gutunganya no gusubiza mu buryo bukwiye no gucururutsa ubukana bwa Perezida Vladimir Putin, haba mu nzira za politike cyangwa se mu za gisirikare. Icyarimwe barashaka ko adashyiraho ibintu byatuma ibintu bihindura isura bigakomera kurushaho. Icyo bari gukora rero ni ugukorana ubwenge cyane ku myanzuro iyo ari yo yose yafatwa, ku buryo bakubita Putin hasi agasa naho ari we watsinze, aho kugira ngo babijyemo mu buryo bweruye bibe byatera akaga gahambaye. Inama yo ku munsi wa kane muri OTAN rwabayemo ibiganiro bikomeye cyane,
bishishikariza ibihugu byose kongera ikorwa ry'intwaro zikomeye cyane, harimo izo bibikira nizo bagomba gufashisha Ukraine mu kwirwanaho. Ni inama iri kuba mu gihe ubwoba bukomeje gusaba abatuye isi yuko habo ikoreshwa ry'intwaro kirimbuzi. Bije bikurikira kuba Perezida Putin yaravuze yuko azarinda ubusugire bw'igihugu cye akoresheje systeme n'ubushobozi bwose byasaba kandi afite, ndetse no kuba muri iyi minsi misile nyinshi cyane zidasiba kongera kugwa ku butaka bwa Ukraine. Al Jazeera ivuga ko ku munsi wo kuwa gatatu w'iki cyumweru umuyobozi ukomeye muri OTAN utaravuzwe izina yabwiye Reuters yuko ibitero by'ibisasu kirimbuzi bizafatwa nko kugaba igitero ku isi yose, maze bitume ibihugu byinshi cyane byisanga bigomba gusubiza, ndetse na OTAN by'umwihariko irimo nayisubize. Minisitiri w'ingabo mu Bwongereza Ben Wallace yavuze yuko imyitozo idasanzwe y'ibisasu kirimbuzi bya OTAN igamije kwitegura neza iteganyijwe mu cyumweru gitaha. Ibyo byose ngo bigamije kuryamira amajanja igihe Uburusiya bwaramuka bugabye ibi bitero by'ibisasu kirimbuzi. Yagize ati, inama ya OTAN yerekeye guhamya neza ko twiteguye kuri buri kintu cyose. Ndashaka kuvuga yuko akangaka ariko kazi k'ubufatanye bwa gisirikare ni uguhamya yuko abanyamuryango 30 ba OTAN bose hamwe biteguye ikintu cyose gishobora kubazira, ni nako tuzakomeza gukora. Mu myitozo ngarukamwaka ya OTAN yiswe Steadfast Noon, ingabo za OTAN zirwanira mu kirere zizitoza uko intwaro kirimbuzi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri mu Burayi zishobora gukoreshwa. Ni imyitozo izaba idasanzwe. Umunyamabanga mukuru wa OTAN Bwana Jens Stoltenberg ni General yavuze yuko iyi myitozo iramutse isubitswe kubera intambara yo muri Ukraine byatanga ubutumwa butari bwiza. Hagati aho kandi Perezida w'Uburusiya yatangaje yuko ugusakirana uko ariko kose kweruye ku Burusiya na OTAN kwaba ari akaga gakomeye mu isi. Ibi yamaze kubitangariza mu nama iri kubera mu murwa mukuru wa Kazakhstan Astana, aho yagize ati, mfite ibyiringiro yuko abo bose bivugishwa ibyo ngibyo ko kaba ari akaga gakomeye rwose, kandi barabizi, bafite ubwenge, baratekereza ubwenge buhagije bwo kuba batakwemeza gutera iyo ntambwe. Muri iyi nama kandi Perezida Putin yatangaje ko aticuza no bucya kuba yaratangije ibitero bya gisirikare muri Ukraine. Yemeza yuko intego y'Uburusiya hatari ugusenya Ukraine, ko ahubwo ari ukugerageza gutabara abaturage ba Ukraine bavuga ikirusiya no kongera kubungabunga umutekano w'inkiko z'Uburusiya. Perezida Putin yanasobanuye impamvu nta biganiro by'amahoro hagati ya Ukraine n'Uburusiya bihari. Yasobanuye ko kuva ingabo z'Uburusiya zakwikura muri Kiev, guverinoma ya Ukraine yazitesha agaciro inzira y'ibiganiro n'imishyikirano. Yabivuze aganira n'abanyamakuru ku munsi wo kuwa gatanu, aho yababwiraga yuko Ukraine yanze kujya mu biganiro mu gihe byashobokaga yuko byahita birangiza aya makimbirane agiye kumara amezi 8. Yagize ati, guverinoma ya Kiev yakunze kuvuga yuko ishaka ibiganiro ndetse ntabwo yasibye no kubisaba, ariko ubu ngubu yamaze kubishyira hasi byose, ndetse yashyize hanze itangazo rivuga yuko idashaka ibiganiro. Mu ntangiriro z'uku kwezi, Perezida Zelensky wa Ukraine yasinye iteka rikuraho burundu ibiganiro by'imishyikirano na Perezida Putin. Avuga yuko Ukraine izajya mu biganiro n'Uburusiya igihe gusa ngo Uburusiya bwaba bufite undi perezida mushyashya utari Putin. Putin yavuze yuko ibiganiro hagati y'Uburusiya na Ukraine bishobora kubaho bigahagarikirwa n'ibihugu runaka birimo nka Turkiya, mu gihe Ukraine yaba yemeye guhindura uyu mwanzuro wayo. Putin yibukije yuko Uburusiya na Ukraine byari byabashije kugera ku bwumvikane bw'ibanze bwashoboraga gutuma intambara ibihagaze mu mpera z'ukwezi kwa gatatu. Ati, ubwo bwumvikane bwasaga n'ubwagezweho neza, ariko nyuma gatoya yuko ingabo z'Uburusiya zikuye muri Kiev, ubutegetsi bwa Kiev bwahise butakaza ubushake bwo kugirana imishyikirano natwe. Minisiteri y'ingabo mu Burusiya yatangaje ikurwa ry'ingabo zayo mu nkengero za Kiev nyuma yo kwibanziriza mushinga y'amasezerano y'amahoro igezwa Istanbul. Muri iyo mbanziriza mushinga, Ukraine yari yemeye yuko nta hantu na hamwe hizabogamira mu bya gisirikare, ndetse ko nta basirikare b'abanyamahanga izemera ku butaka bwayo, ariko nanone ikizezwa umutekano wayo usesuye n'ibihugu by'amahanga ubwo birimo n'Uburusiya. Nyuma y'umunsi umwe gusa ibyo ngibyo bibaye,
Perezida Zelensky ashobora kuba yarongeye akabitekerezaho cyane ati ndahubutse. Zelensky yashinje ingabo z'Uburusiya ibyaha by'intambara, avuga yuko ibimenyetso byagaragariye i Bucha, umwe mu mijyi ingabo z'Uburusiya zafashe rugikubita hanyuma zikaza kuvamo, ngo ibi byaha ntabwo bishobora gutuma Ukraine n'Uburusiya byicara ku meza ngo biganire. Zelensky yahise aboneraho avuga yuko abanya-Ukraine batamwemerera kugirana ibiganiro n'Uburusiya nyuma y'ubwo bwicanyi ndengakamere bwakorewe abasivili muri Bucha. Uburusiya bwavuze yuko ibyo bimenyetso byahimbwe nk'impamvu yo gutesha agaciro aho ibiganiro byari bimaze kugera. Ibinyamakuru byo muri Ukraine mu kwezi kwa gatanu byatangaje yuko Zelensky yashyizweho igitutu na Boris Johnson w'Ubwongereza kugira ngo asese amasezerano y'Uburusiya bityo ibiganiro bihagarare. Ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa kane, icyo gihe Boris ngo yageze i Kiev byagiturumbuka asa n'uwihuse cyane, nta muntu wari ubizi. Icyo gihe ngo yari yatumwe n'uburengerazuba bw'isi kumvisha bwana Zelensky yuko atagomba kwemera amasezerano nk'ayo ngayo yo kuganira n'Uburusiya. Kuva icyo gihe rero kugeza n'uyu munsi, Perezida Zelensky ntabwo asiba kuvuga yuko intego ye rukumbi ari ugutsinda Uburusiya muri amakimbirane amaze amezi hafi 8 muri Ukraine. Zelensky akavuga yuko byanze bikunze azisubiza territoire zose zamaze kunyagwa n'Uburusiya. Buno buzima turimo burimo ibibazo byinshi bitandukanye. Business yawe ushobora kwanga cyangwa se ikagorana, ushobora kumva uremerewe kubw'ibibazo bitandukanye, urushye kandi ubabaye cyane. Hari cano yitwa Genuine Kunga, ahangaha niho nkurangiye. Hamwe na muganga Kirenga uzafashwa kandi nta kabuza uzabona impinduka nziza mu buzima bwawe. Bakurikira uyu munsi kuri iyi cano yitwa Genuine Kunga, hanyuma rero ibiganiro byabo kandi nejo uzongera ubasure, nta kabuza rwose ubuzima bwawe buzahinduka neza cyane.